laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallim allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'al al-hazana wa shi'ta sahla sahhil lana umurana fahimna durusana wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. aray ko adi kon taw min ko Muhammad Salihu Balde mi wiyete komi jibinande Dalaba Booje ka wiyete Maran. aray ko ɗon mi jibina mi fuɗɗi janngude jonngo ben an ɗon ko tom mi janngi mi teeni kara ko heewi haa mi firi Qur'ana aranum mi heɓi wono defte 14 firaaɗe sooke ben an e bappa an ɗon si mi yiwi toon ɗen mi ari ko Nakiri mi naati ka l'école ji Nasrul Islami haray mi tewri ɗon kañum kadi haa mi heɓi ɗo bourse mi yahi e Égypte mi janngoy e nder Jami'atul Azhar mi iwoyi toon mi arti lagine ɗo kadi mi waɗiti kadi ɗo e Jami'a nani mi waɗi nokkuyel ɗiɗi ko fewndo ɗo ko mi woni gollude komi imamujo e nder o quartier Kisoso juulide no wiye Nourul Haq ko miɗo jannana kadi gouvernement on yani miɗo janna ka fonction publique e o lycée franco arabe wiyeteɗo lycée franco arabe Fiili wonɗo Koya. aray ko membre liggi communal commune Matoto on ko raɓɓiɗi kon e biographie on aray mi ɓangina berkum ɗon tunɗe awa inchallah aleykum salamatullahi. aray ɗo hande darsu men on ko darsu yowodirɗo e fiqhu ko ƴetta ɗum e ko yowodiri e fii julde nden samna oɗo darsu meɗen mari mo aseweje ɗen fof ka juulirde ɓenna Carrefour den Naboji Wandrarayi ka Alaji Mouhammad en keñe ko julnata ɗon e oɗo darsu ko darsu Cheikh Aboubacry Diaré Diallo hafizahullah. aray kono ko heewi kon ko min pay kunkunɗo ɓe woni imminde haɓa darsu on hasiɓe tooli ɗo ɗe haray ko min watta darsu on. aray on darsu ɗon noon min fewndi hande ɗo ka nder julde ɗo piiji toɓɓe 4 ɗe wonɗe janngude ɗo hannde. toɓɓere araner yani ko yowodiri e ko dagi kon waɗugol ka nder julde yani toɓɓe 4 yowodirɗe e ko dagi waɗugol ka nder julde si on tino juulude aray ɗum ɗon ella ala e muɗum yani ko bonnatamo julde nden ko ɗum waɗi si darsu on ko wi ma yubahu fi salati ko tata no dagi waɗugol ka julde hay si aka be on ti waɗa eɗen andi si wiyama ɗum ɗo no dagi haray tindina be on ti waɗa kono haray so o waɗi kadi ella waɗali e muɗum ko ɗum woni ko dagi mubahu. toɓɓere arnen nden e nden ɗon toɓɓe 4 ɗe wonɗe ƴettude hannde ko albuka watta awu wal anin araner nden ko fii gonɗi wullugol wullano ndum kañum e woya e yani goɗɗo woyandu kañum e onago ka nder julde. isan toɓɓere ɗimmere nden ko al iltifatu indal haaja yeƴƴitagol harano ka nder julde no juulude si tawi haaju ari tawi be ɗum ɗon nden toɓɓere ɗon kadi ko ɗum ɗon sifoto. toɓɓere e tataɓere nden no yewta en fii qatlul hayyati wal aqrabi wa zanabir fii wargol wano boddi en si ari yeeso on tino juulude ma ɗum yaare on ti yii ma ɗum ko way wano piri fii wargol ɗum ɗon nden ɗum toɓɓere tataɓere kadi ko ɗum ɗon yewta en. toɓɓere nayaɓere nden ko almasul yasiru li haajatin ko yaadu seeɗaaru ndu goɗɗo yahata hara haaju no waɗi be o yaha e nder himo juulude hara o taƴaali julde nden. haray ko ɗeɗo toɓɓe 4 woni ko wonɗen e ƴettude inchallahu taala ber fof ko Allah hoddiran en toro Allah subhanahu wa taala yo newnan en waɗugol darsu on no haniri e o hewtinanan kadi siɓɓe men julɓe ɓe nokku kala kaɓe woni ta ko ɓe wata nafitorde ta ko haalisatan li wajhil karim ta ko laaɓirɗum saabi Allah e toro Allah subhanahu wa taala yo faamin en dina men kanko faamina ɗum ɓe goreji men en siɓɓe men eɗen inna allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazana law shi'ta sahla sahhil lana umurana fa inna durusana wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. o wi ma yubahu fi salat tawata ino dagina ka nder julde on ti waɗu yubahu fi salati ma ya'ti no dago waɗugol ka nder julde ɗipi ɗe ko woni arde ɗo. awalan albuka'u wa ta'awuhu wal anin aranun ɗum ko wullugol ma ɗum woytagol ma ɗum onugol ka nder julde. o wi sawa'un akana dhalika min khashyati llah am kana li ghayri dhalik ɗum ɗo no fota terse tawi woni ko on ti woni wullude ɗo ma ko woni woytade ɗo ma ko woni onde ɗo ko fii Allah kulol Allah ma hina ɗum ɗon e nder o deftere meɗen e fiqhu sunna li Cheikh Sayyid Sabiq. o wike ka ta'awwah min al masa'ibi wono woytagol e masiboji wal awja'i e musindiji ma dama an ghalabatin fanni ko e foolede si goɗɗo musama joni fer konko ɗumanto ɗon ha yoɗa ɗum ɗon ka nder julde o wi haray ino dago bi hayso nokku
la yumkinu daf'uhu ga neɗɗon wawatata sakkade ɗum ɗon li qawlillahi ta'ala sabu konngol Allah towɗo on a'udhu billahi minash shaitanir rajim idha tutla alayhim ayatu rrahmani kharru sujjadan wa bukiya o wi mo sifade fi yimɓe moƴƴuɓe yimɓe ɗoftotoɓe yimɓe faamayɓe ɓe nana ko qur'ana yewtata ha ɗum battinaka wonkinji maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i si tawi woni ayeje Allah ɗen hino janganede ɓe yani so ɗe jangama ɓe nani ɓe suuyey ɓe sujja hakken ko ɓe nani ayeje ɗen ko yewti kon ko battini e maɓɓe kon ko ɗum waɗi nokki ɓe ɓandu ɗum kon ko ɗum hoyni ɓe ɓernde nden kon ɓe sujja haray ɓe wulla ɗum ɗo woni dalil hollugol wonde ma jaka yo hara onti hino imo sujji fay sujjugol ngol ɗo ko e nder julde haray onti hino wulla ɗe holli wondema ɗum ɗon no dagina nde goɗɗo wulla kulol Allah ma wullandu go'o ndu tata ko wona ndu wata sakkade wona muuse ndi wullinimo ha gonɗi yalti ɗum ɗon fof ino wawi wonde ka nder julde hara bonnalde o wi wal aya on tashmulul musalli wa ghayrihi aya on ɗo hino mofti tawɗo no juulude e mo ala julde wan abdillah ibn shakhir utinama e oɗo sahabajo qala o maki ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama mi ina laaɗo ɓe jam'e kesi woni e muɗum wa fi sadrihi tayno ka ɓernde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama azir ka aziril mirjal tayno ɗum piɗɗande fatande no korkota a sikkay ko wurere woni fatude minal bukai immorde e wulladu sabu ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama wonno wullude ɗayi ɓe jangi ɗum oɗo hadis ino ɗum woni nelaɗo sa sallam ɓe wulli ha nder ɓernde maɓɓe nden piɗɗori wattay ko wurere woni fatude sabu hulugol Allah tawi hito nelaɗo ngon no nanade wano hito wurere no wadde wur no fatirta noon hino nanoro noon rawahu ahmad imam ahmad filli o hadise ɗo musnad makko abu dawuda kañum kan no yaltinimo imam nasai imam tirmisi ɓeɗo fof no yaltini hadise on wa sahahu imam tirmisi wi hadise on ko selluɗo wa qala aliyu maki ma kana fina farisun yawma badrin ko sen aliyu maki ala e amen hakkunde amen ñande badri waɗɗiɗo غير المقداد بن الأسود سوانا أو دو صحابة جويته مقداد ولقد رأيتنا ويقوم دي ميمن وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيهي قوتو أمين دراك نجولا سوانا نلادو من تحت شجرة إلي لقل يسليه نلادو نجولا ويبكي ولا حتى أصبح هاويتي شاهدون كحديثة دو نلادو كو يبي جولا يبي ولا تاوكل يبي ولا دو يبي كندر جولده ɗum ɗo woni sahide wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗɓe wullihi ɓe juulude e rawahu ibnu hibban kañum kadi filli oɗo hadise o ka ihsan al ihsanu bi tartibi sahih ibnu hibban wa an aishata radiallahu anha tuttinama kadi e nene aicha yarli allah won e maɓɓe fi hadisin marida rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam fi hadis maradu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam alladi tuwuffiya fi e hadise yewtuɗo fi nawnare nelaɗo nde ɓe feƴƴini e mum nden anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallama wonde nelaɗo ɓe jamɓe kisoyoni muɗum gala ɓe makuno muru ababacrin an yusalliya binnas nelaɗo maki yamire aboubacry yo julnu yimɓe ɓen halata aishatu nene aisha gueɗal seydina aboubacry on sonnajo nelaɗo on o maki ya rasulallah kañyo nelaɗo allah inna ababacrin rajulun raqiq ande aboubacry oɗo ko gorko sewɗo mi ma'ana mo sewi hakken o ko sewi kon o wullay mo heewi gonɗi la yamliku dam'ahu o wawata jogitade gomɗi makko ɗin wa innahu idha qara'a alquran kanko oɗo aboubacry so jangi alqur'ana baka o wullay qalat wa ma qultu dhalika nena aisha maki mi wi'irali ɗum ɗo illa karahiyata an yata'athama an-nasu bi abi bakrin o wi mi woliral ɗum ɗo si wona hulugol wata yimɓe ɓen haaɓu julde makko nden ɓe pottitomo ɓe heɓa junubu e sabu ɗum ɗon ko ɗum ɗon wata yimɓe ɓen bakkontinir sabu ɗum ɗo sabu aboubacry ko ɗum ɗon mi wi'i nelaɗo wata ɓe accu o julna ɓay mo heewi wullugol أي أن يكون أول من قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
nde wonata arano darduɗo ene laaɗo ɓe jami kisum faqala nelaɗo maaki muru ababacrin falyusalli binnas yamire aboubacry yo julnu yimɓe ɓen inna kunna sawahibu yusuf onon ɓe rewɓe fof onon e o suddiɗo mo yusuf feƴƴindinno e muɗum ka qissa yusuf ɓeygu lanɗo misra nun on fof ko gootum rawahu ahmad imamu ahmadu filli hadisen wa abu daoud wabnu hibbanu kadi fillimo wa tirmisi imam tirmisi no filli hadisen wa saha o wi hadise on no selli e wa fi tasmimi rasul e eɓɓugol nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ala salati abi bacrin e julnugol aboubacry oɗo binnasi wonande yimɓe ɓen ma annahu wondude kanko fo ma annahu ukhbira annahu ida qara'a galabahu lbuka e hoore nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe yeyatama wonde si aboubacry no janngude wullanu ɗum foolaymo nelaɗo haɗali ɓe duumiɗo ɓe maaki yamiremo yo julnu yo julnu dalilun ala jawaz o maaki wondema ɗum ko dalil wondema no dagi nde goɗɗo wullata haraymo julnude sina ɗum ka nelaɗo humpitino ɗum himo heewi wullude ɓe makayno awa acce ɗon yo daare goɗɗo ngo mo wullata julna e ɗo en yawtuɗo nde toɓɓere ɗo arika hadise ɗo wiigol inna kunna sawahibu yusuf wondema onon ɓe sonnaɓe ko on wondi ɓe yusuf bi ma'ana ɗum waywa o sonnajo wondunoɗo e yusuf on issa mo anduɗen on sonnajo ɗaɓɓirnoɗo on yusuf hoore muɗum e nder leydi misra ɗum ɗo koye nayi en faamu wondema ko a sonnaɓe fof ko ɗaɓɓiray ɓe noon worɓe ɓen ɓe wondi ɓen hofi hoore mum ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe nandintini ɗo ko laatagol wondema e onno nene Aisha radiyallahu anha ɓe feññini goɗɗum tawi ko ɓe feññini kon wona ɗum suuɗi ko lundi ko ɓe suuɗi kon wono tawiri noon oya sonnajo kañum kadi wondunoɗo yusuf o invite no sonnaɓen o inni sonnaɓen are mi inviti on ka an tawi kan kadi ko invite ɓe kon ina invitugol ɓe tun ko ɓeygu lanɗo yo ɓe ar ɗon ɓe ñaama ɓe yara o faandimo suuɗi goɗɗum tawina ɗum o feññini ko on ɗum kanko o suuɗuno himo suuɗuno hollugol ɓe ɓayɓe inde yalti e makko emo ɗaɓɓiri paykum makko ne ete kunkum fi hoore makko ɗum noon sakitike o inni wawa si Allah jaɓi ɓe sonnaɓe nde saare yiyay ko mi yii kon ki garki o ɗo wondi e maapa mum e ko ɗum ɗon foolimmi ha mi yiɗimo mi feeti fi makko kon kamɓe kadi mi invita ɓe yiya kono ala wiide ko are fi yi'ugol kaarijo koyon ar ko ɗum waɗi si tawi ɓayɓe ari o ɓannaniɓe ko lesete ñaame o wi noon on sayi ukhruj ilayhinna yaltutu hakkunde maɓɓe ɓe yi'e yaltutu ɓe yi'e andi ko ɗum ɗo wonno hadaf makko wona invitugol ɓe yangol fandare makko nden koyo yusuf yaltuto e maɓɓe ɓe yi'a ngari makko kin kamɓe tigi ɓe ngalɗa ɓe sela ko feɗugol mo tawa ɓe andi sonnajo yiiɗo sugu oɗo o woday goɗɗum ko miiji ko ɗum wonno fandare makko nde wona invitugol ɓe ngol ko ɗum waɗi si Allah wi falamma ra'aynahu akbarnahu wa qattana aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim moliki Allah oɗo wonani ɓandinki hakkinko o lama oɗo ko malaikajo ne nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓangin ɗo wondema nene Aisha kadi haɗirali wullandu yani julnugol aboubacry ngol fi añugol yoɓe julnu ko ɓen maɓɓe kono ko fi nene Aisha no suuɗi toon wata yimɓe ɓen ko aboubacry wullata kon ɓe haaɓu ɗum wona saabu ha ɓe heɓa ella e ɗum ɗon haray ɗum ɗon raɓɓinɗino nde toɓɓere wa salla Umar salata subh seydna Umar bun al-Khattab radiyallahu anhu o julno kadi ñande goo julde subaka wa qara o jangi suratu yusuf hatta balagha ila qawlihi ta'ala a hewti ka Allah to ɗum yewti ɗon innama ashku bathi wa huzni ila Allah ko ande tawi ko fi qista ko annabi Yaqub ben annabi Yusuf wonno sifade fi Yusuf kono Qur'an on addin noon ande ko mi woni wullitade ko suno an e yurmede an e maapa an ka Allah fa sumi anasijuhu on tuma nana ɗum hito makko kanko Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu jaka o wullino o ɓanti hito ngon ha ɗum nani ko woni wullude kon rawahu Bukhari imam Bukhari fi hadith wa Sa'id ibn Mansur wa kadi fi hadith wa ibn al-Munzir wa fi raf'i sawti Umar wa fi raf'i Umar sawtahu bil buka
no e nder ɓantugol umar hito makko gon ka wullandu raddun ala alqa'ilina ruttugol e ɓe wi'oɓe bi anna albukaa fi salati mubtilun laha wonde wullandun ka nder julde bonnayde no woodi wi'uɓe wonde wullandun ka nder julde ɗum ɗum bonnayde wullugol noon sayyidina umar oɗo ha hito makko gon towa ngo nano ɗum ɗum holli wondema hina gonga sina ɗum umar waɗata ɗum o wi in zahara minhu harfan haysi karfe ɗiɗi yalti makko one gol andi haray karfe yaltori ɗum ɗon haysi woniri noon sawa'un foti akane min khashiyatillah ko e kulol allah sabu hulugol allah ka ko e argol qissa wano ariri e qissa yusufu ɗo yurmede nden ari e makko anditino oya annabi yaquba yurmirano fi hoore mum e fi ɓiɗɗo mum on tawno wullitade yurmede nden ari e makko ma ka ko goɗɗum go wa qawlihim e wigol maɓɓe kadi ɓe wiɓe wondema innal bukaa no wullan ɗum in zahara minhu si tawi feeñi e nder wullan ɗum harfani karfe ɗiɗi ɗe tawta hina ayeje ɗe woni janngude ɗon ko goɗɗum ko yalti nder ton yakunu kalaman haray ɗum ɗo woni haala gayru musallam ɗum ɗo jaɓatake fal buka'u shay'un wal kalamu shay'un akhar wullan ɗum ko goɗɗum hunde feerere ɗum ko feerere ko wano noon yewtere ko wiyete yewtere kadi ɗum kadi ko hunde feerere en ardi ka toɓɓere en andiɗo e nder nde ɗo toɓɓere en andi wondema wullugol lisugol onugol ka nder julde ɗum ɗo bonnata julde nden toɓɓere ɗimmere nden ko sayyidu sabiq waɗani en ka fiqhu sunna al iltifatu inda al haaja joni noon ko yeƴƴitagol ngol si haaju yani hara on tino ka nder julde فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال tinama yo sahabajo maketeɗo abdoullahi ibne abbas ɓiɗɗo bappirawo nelaɗo yalle allah won e makko kanko e ɓen makko o maaki kana annabiyu sallllahu alayhi wa sallama yusalli yaltafitu yaminan wa shimalan nenaɗo natnoke e sayi go'o e tuma go'o hiɓe juula ɓe yeƴƴitori ka ñaamo e ka nano kono noon wala yalwi onoqahu halfa zahari kono ɓe woñatano dande maɓɓe nden ɓe naɓɓina ka ɓaawo ga andi telen ɗo ɓe ɗo e yeƴƴitugol haa woñande yiltirande ka ɓaawo telen ka ɓaawo ngo woni to hina gootum ko wi'i ɗo kon noon ko yewnirgol ka sengo ñaamo ma weñirgol ka sengo nano ɗum ɗo abdoulah ibne abbas woni ko sifani en ɗum ɗo oɗo hadise no ka musnad ahmad juzu goto juzu arano on page 275 imam nasai kan no fillimo ka kitabu sahari dambugal fi gejji babu rukhsatun fil iltifati fi salati yaminan dambugal e ka o yewti ɗon fi taw niwnugol yeƴƴitagol ka nder julde telen ka ñaamo e ɗum ɗon kadi ko juzu tati yani hadis tataɓo ha e jeenayaɓo on e o imamu nasai kadi yaltin ɗum ɗo ko wano noon imamu abu dawuda kañum kadi ino filli oɗo hadise nando makko o wi anna nabiya sallllahu alayhi wa sallama annabijo ɓe jami kisi woni mun ja'ala yusalli ɓe wonino hiɓe juula wa huwa yaltafitu ila sha'bi nelaɗo tawi hino yeƴƴitoroni telen e bange e joolo qala abu dawuda o maaki wa kana oɗo ko abu dawuda ko yewtan min ko e makko woni yiwde o wi wa kana arsala farisan ila shi'be min alleyli yahrus o wi tawne laaɗo no immini waɗɗiɓe faadi e on ngol bange ngol joolol ɗon ɗen immorde e jemma yo ɓen ɗon aynu tawne laa sa sallam no yeƴƴitade annas ɓen ɗon no bange muɗum o hadise ɗo kañum kadi oɗo hino yaltinimo kañum iba abu dawuda ka kitabu salati babu arrukhsatu fi iltifati salat leyde dermugal yani newnede fi yeƴƴitagol ka nder julde hadise on ko 916 si on ti ɗaɓɓitoyi ɗum wiye e juzu goto on page 563 o wi wa an anas ibne sirin oɗo kadi fillama makko gaala o maki ra'aytu anas bun malik o wi mi nani anas bun malik yastashrifu li shay
on ɗon kankadi mo ƴeewa goɗɗum ni kanko Anas bun Maliki o wi wo hari on kanko Anas bun Sirin o wi Anas bun Malik ino juula imo ƴeewa goɗɗum andi ƴeewgol ngol toujours ko hollugol ɓantugol gite ɗen ndaara goɗɗum وهو في الصلاة تيم كان الجلد ينظر إليه ويه كان كوي مندارة ويكون ودكم رواه أحمد إمام أحمد في الحديثين فإن كان الالتفات لغير حاجة كره تنزيها ويه تيلاتك يتقول كان الجلد هراينا حاج فس دون أنياما فإنه أنو أنيانو جيهاكو أنياني دين كجلد يتقول كنو يتقول قلتات حاج الدائم ونيونتي يتو kono ko añugol yani añeede haɗeede wona añeede harmineede ko ɗum ɓentiri ko kuri ha tanzihan wona kuri ha tahrima na haɗeede harmugol ko haɗeede añeede limunafatihi lkhushu sabu ɗum ɗon tawde haraygol yeƴƴitagol na hunde waɗi ha onti yeƴƴiti ɗum no riiwi hon ɗum no riiwi yankinagol ngol riiwa yankinagol neɗɗo on wal iqbal ala llah haray kadi no riiwi ko fewtiti kon e Allah imo fewtini hoore makko Allah قال عائشة تتنا من عائشة رضي الله عنها قالت بماكي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفت أم من التفت في الصلاة أون جاي أون يأتي له مكانير جلده فقال نلا دماكي اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد نلا دماكي دونكو جلان دي تتوات سيطان جلو ويتي اختلاس ko ƴettugol goɗɗum e hoore hittingol wiyete wippagol ko wippande nde seytane woni wippade e nder julde jeyaaɗo on ko ɗum waɗi waɗa yonti yeƴƴito seeɗa ɗa heɓano ciforo gokkum yankinaade nden iwa tum o cifo ɗon gokkum yankinaade nden iwa tum o cifo gokkum fii yo cifo baraji jeyaaɗo on fof nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ɗum oɗo hadise imam Bukhari no yaltinimo ko kitabul adhan babul iltifat fi salat dambugal yeƴƴitagol ka nder julde wa musnad ahmad imam ahmad kadi no fillimo imam abu dawud no fillimo ko kitabu salati babul iltifat fi salat dambugal yeƴƴitagol ka nder julde ko wona noon imam nasai no yaltinimo ko kitabu sahwi ka deftere fi gejji babu tasdid fil iltifat fi salat dambugal sattingol tiiɗina fi yeƴƴitagol ngol ka nder julde imam ahmad kadi no fillimo ونون أبي الدرداء كان رضي الله وعن أبي الدرداء تتنام أبو الدرداء رضي الله عنه مرفوعا تتنام يقول صحابة تي حديث أمكو مكو كنكو من تارو إن الله صلى الله عليه وسلم وعند سبيا ما تون صحابة وي هراي وإيا حديث أمكو موقوف يعني كودرنا دو صحابة حديث حتى دو صحابة أمكو نوي حديث كنكو موقوف كودرنا دو أما سي حديث هيوتي نلا هراي وني مرفوع وينو ودوك مرفوعا يا أيها الناس كونوا إياكم والالتفات فإنه لا صلاة للملتفت ويمرنتني أن كان كبدر ويمرنتني ويتقول كان الجلد كواد أن جلد على ناون إتاده فإن غلبتم في التطوع ستينون أن فولا ما يدون كان در غفته كجلد نافه فلا تغلبن في الفرائض وتون جابها فولé ɗon yeƴƴitagol ngol goɗɗum wippita haqqille mon ɗen yeƴƴito ɗum hara ɗon ka nder julɗe farilla oɗo hadise kañum kadi imam ahmad no fillimo imo yaltina ko fatuhu rabbani juzu 4 page 88 raqmu hadise on ko 821 wa fi zawaidi mo kadi kitabu zawaidi kadi rawahu tabrani fil kabir on imam tabrani kadi yaltimo ko kitabul kabir makko وفيه نتون عطاء بن أجلان وهو ضعيف كلامك به ملئنا نجيا إلو إن بسير حديث أندورن شيخ الباني كتمام المنة مرابطي كتمام المنة شيخ الباني فاز تروا سانفيت وي متون كأوديتا في مكة ويوتي بانجني وي وعن أنس تتنام أنس كدر قال وما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما كنيلا إياك والالتفات mirentini ma itagol fi salati ka nder julde ando foko fi ko won ka nder julde wonde wolde golle wonade wadde den ka nder julde onti habbiri natani julde den joni fa innal iltifata ko wadi itagol fi salati ka nder julde halakatun ko halkande yani ko perdi ko perso yinta goddo fa in kana tawilati wala budda fere wo ala fa fi tatawwi ayatan haraka julde gafte ka julde nafe la fil faridati wana ka julde farilla
andi oɗo filli ke nandomo Abu Darda e kañum filli on kañum kadi oɗo kadi imam Tirmidhi no yaltinimo ko abwabu salati ka dammude julde babu ma zukira fil iltifati fi salat e dambugal ko janta kon fi tego ka julde ni e o juzu makko mujallad ɗimmo on page 484 raqmu on hadise on ko 589 imam Cheikh Ahmad Shakir kan no yaltinimo ko Hashim makko ko wanno noon mo yaltina kadi kam imam deftere Ibn Taymiya sikki tun ka Muntaqa ɗeɗo fof mo yaltini oɗo hadise kono e hoore ɗum ɗon fof kadi Cheikh Albani no lo'ini oɗo kadi ngol konngol ɗo no arino e o wi wa fil hadith al Haris al Ash'ari وكحديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي بجام كسون ماكي إن الله أمر يحيى بن زكريا ألا يمر يحيى بن زكريا ب5 كلمات كونغو ديجوي أن يعمل بها يقول لتدي ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها ويمر كبني إسرائيل بيقول لدي كونغو دي فيه نيندرنون وإن الله أمركم نيندرنون كونغو دي الله ويمريهم بالصلاة جول غونغول فإذا صليتم ستيون جولي فلا تلتفتوا وتويئتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ألا نو بني يسو مكون يسو جيادة مكون كندر جولدي بما أنا يمدرنغو ويتناسبون دوكو فاندا ko Allah harayno tindi mo no darni yeso mum gon kanyum kadi bay Allah yeso ko de wawi wiide yeso nelaado ma kadi sifike nelaado Allah yeso de waajete ko nelaado sifori mo ko yeso o jifike ka Qur'ana o wi waju kanko Allah subhanahu wa ta'ala yeso Allah ngom dum don haramo fewtini go e yeso jiyaado on mo darni go don ma lam yaltafit fanni jiyaado yejjitaake kadal julde harayibe tinondir don kanko e Allah subhanahu wa ta'ala koɗo kañum kadi imam Ahmad no fillimo imam Nasa'i imam Tirmidhi mo yaltinimo ko kitabul amsal babu ma jaa dambugal e ko ari kon fi misli as-salati was-siyami was-sadaqa fi misal julde kañum e korka e sadaqa kon noon kasum musnad Ahmad mo yaltinimo ka mawaridu zaman hadisi on no yaltina ton ibnu Khuzaimah kadi ka sahih makko mo yaltinimo كمستدرك الحاكم أن كان يلتني له حديث وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنام أبو صحابة ما كتب أبو ذر الخفاري رضي الله عنه وما نلا صلى الله عليه وسلم ما لا يزال الله مقبلا على الأبد جيا الله سيرتان فيوت جيا وهو في صلاته فني مكجول دمكو ما لم يلتفت فني ويئتاك فإذا التفت سو يئتك إن صرف عنه الله كد فرلتو مكو Allah no fewtimo fanni o yeƴƴitaake o yeƴƴito tun Allah kadi hucca oɗo hadise kañum kadi Abu Dawud no yaltimo ko kitabu salati babul iltifat fi salat imam Nasai kan no yaltinimo ko kitabu sawi babu tashdid fi iltifat fi salat ko wana noon kañum kadi ka fatuhu rabbanihi mo yaltina ton kono haysi tawi himo wowla e konguɗi kono ɗiɗo hadiseji fo haysi no wodi e majji ɗuuɗi kono ɗi ɗuuɗi si hadiseji ɗin ɗuuɗi moɓodirgol majji no wawi ɗumannade ɗi townde ɗi seeɗa par ce que Abu Dawud kañum o wi ko sahihul isnadi ka makko kanko o wini oɗo ko selluɗo tuugorde haha kullu fil iltifati bil wajh o wi kono ɗum ɗo fof kanko Cheikh Sayyid Sabiq o wi ɗum ɗo fof noon ko faanda ɗo ko yeƴƴintingol yeeso ngon wona yeƴƴitagol ɓandu mum fof amma iltifatu bi jami'il badani amma yeƴƴitorgol yiilugol ɓandu mum fof ko ittiraka qibla wa tahawuli bihi anil qiblati e yiilugol e qibla on few ko haw mubtilul li salat ɗum ɗo ko bonna e ɗum julde ittifaqan ka fottangal karam ko ɗum kanko Cheikh Sayyid Sabiq o wi ka fiqhu sunna ɗo lil ikhlali bi wajibi al istiqlal sabu haray on ɗon pottini o itti o waɗɗini kon fewtugol qibla on kay ɓandu ɗum ɓernde nden hucci o wi joni noon o raɓɓinɗini ke ɗon aren ka toɓɓere tataɓere e toɓɓeɗe winɗen ɗon ɗen mari yewtugol fi mum qatlul hayyati wal aqrabi wa zanabir wa nahwi dhalika min kulli ma yadurru
o wi wargol ko wiyete mboddi e wargol yaare e wano pirin e ko nandi e ɗiɗo piiji ko tata kala ko tata lorra e fiɗa e goɗɗo ma gattay mo ɗum ɗon fof wa in adda qatluha ila amalin kathir haysi tawi wargol ɗum ɗon ngol wani sabu ha memminande nden ɗuuɗi golle ɗen ɗuuɗi haray no dagi فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تتنام أبا هريرة وأن النبي جل جل كسيون من قال إماك اقتلوا الأسودين وري بليج دندي فيكون نفانا يطلق على الحية والأقرب لفظ الأسودين ويقول لفظ الأسودين يونك حديثة نويرلتا كونغول كو ياري كنيون بودي كفولين دين نمبيجي دي أما نم no huɓiti buy wala yusamma bil aswad fil asli illa al hayya ko kala asli tigi tigi ko wiyete aswad ko boddi par ce que ko boddi ɓuri marde ko tata no tindini ndiɗo no ɓawli wona wolle ɓaleje ɗen kono amma aswadayni on ɗon lafani ko ɗum ɗo o wi fi salati uktulul aswadayni fi salati ware ɓaleje ɗen ɗiɗi ka nder julde al hayyati wal aqrab ɗum woni yaare nden kañum e boddinin e yarnin Abu Dawuda no filli hadise on ɗo ɗen ka kitabu salati babul amal fi salat imam Nasai no fillimo ko kitabu sahabi babu qatlul hayyati wal aqrabi yani dambugal fi wargol boddinin e yare nden imam Tirmizi kañum kadi no fillimo ka abwabu salat ga dambuɗe julde babu ma jaa fi qatlil hayyati dambugal ko ari fi wargol boddi wal aqrabi e yare fi salati ga nder julde ko wano noon Ibnu Majah kadi no yaltinimo ka iqamatu salat dambugal fi darnugol julde nden mema de kitabu iqamatu salat deftere fi darnugol julde babu ma jaa fi qatlil hayyati wal aqrab fi salati yani ɓe ɗo ɓe buhi ɓe filli hadise on ɓe yaltinimo ko tawata hino yara e muɗum rawa imam ahmad ashabu sunani on no fillimo wa qala abu isa o maki hadisu abi hurayra on hasanun sahih o wi hadise mo Abu Hurayra filli o ɗo ko hadise moƴƴuɗo selluɗo kanko e sellinande makko ko sellinta kon arba nayi on toɓɓere nayaɓere nden joni ɗo juutali ko kala kullum yaaru kun e ɗum ɗon tawa ko ŋatay yonti waru kum lekkunu takko makko o ƴetta o tappa paɗon kunnuɗon ɗum tappa mo wawi ndiɓɓude mo munco yonti waɗum o wi ko toɓɓere nayaɓere nden ko almasuyul yasiru li haaja ko yahugol seeɗa yaara yeeso ma yaara ɓaawo ma yaara ka ñaamo ma yaara ka nano seeɗa hara feƴƴitaali kono kadi hara ko haaju waɗi haa ɗum ɗon waɗi ina tawagol tum ko an aishata tutinama e nene aicha radiallahu anha qalat ɓe maaki kamɓe nene aicha yerli allah won e maɓɓe kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama nelaɗo ɓe jamɓe kisoyoni muɗum ɓe laatinoke yusalli ɓe juula fil bayti ka suudu wal babu alayhi muhlaq tawi dambugal ngal dambu baafal ngal no omba ngal ombi bimana ngal fali fa ji'tu kanko nena aicha o maaki mi ari fastaftahtu mi ɗaɓɓi udditanede ɗaɓɓi mi udditane fa macha nelaɗo siini ka ɓe woni julde ɗon fa fataha li ɓe udditaninmi summa raja ila salati ɓe rutti ila musallahu ɓe seeni ɓe ruttigal ɓe rutti kadi kaɓe wonde no julde ɗon kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wa wasafati anna albaba fi lqibla nena aicha noon no sifi e nder sifa e maɓɓe on wondema hari dambugal ngal ko ka qibla fewti yani nelaɗo ko yeeso tum ɓe seenori ɓe udditani ɓe baafal ngal rawahu ahmad imam ahmad fillimo abu dawuda wa nasai wa tirmisi wa hasana o imam tirmisi wi hadis on ko moƴƴo wa ma'ana ko woni anna albaba fi lqibla wonde dambugal ngal hari no ka qibla no fewti no telen ka qibla ay jihataha ko bange qibla on ko telen ka qibla woni fa huwa lam yatahawwal an alqibla nelaɗo yiilaki gay qibla on e fewti qibla on ɗon ko ɗon ɓe seeni hinama taqaddama li fathi lbabi sanga nelaɗon sallah sallam ɓattino fi udditugol baba dambugal ngal wa hinama raja'a ila makanihi sanga nelaɗo ka luttino e bange mum on fo mum ɓe wopaali qibla on ɓe yiltaki e makko wa yu'ayyidu hadha no tindina no sembina ɗum ɗo tiiɗina nde oɗo maako ma jaa anha ko ari kon kadi e immorde e nene aicha radiallahu anha annahu kana sallallahu alayhi wa sallam yusalli nelaɗo laatino hiɓe juula fa iza staftaha al insanu lbaba so tawi neɗɗo ɗaɓɓi udditanede dambugal ngal ɓe mana o ko salmini ma o waɗi hito
fi urtane dambugal ngal fatahal baba nela urtane babal ngal ma kana fil qiblati aw an yaminihi si tawi dambugal ngal no ka qibla wontirani ɓe ma ko telen ka ñaamo ɓe aw an yasari ma ko telen ka nano ɓe yarano ni ɓe uddita ma ɓe yarani ɓe uddita ma ɗum ɓe senoro ni ɓe uddita wala yastadbiru qibla kono nela ɗo huccata qibla o ɓe yata siko ni ɓe yaari ɓe yahay ɓe fewtirni qibla o siko ni kadi ɓe kanano ɓe yaari ɓe yahay kono hara toujours ɓe fewti qibla o oɗo hadise tabrani mo fillimo illani laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal